Ese whātata nonga he pe ona sāno i heila na whionga tu au pepe a siata Terry Woolwork e tu sai fo'i. Ma tāpenanga he pe ona sāuni ai ma whamoe la ma siki ai. Ia le au siki a Samoa i le ba yaso o lo momoa. Ia, lau whionga se i o mai se saunanga e tu sai ma tāpenanga leo ma ua o lea wa fo ia le sāo le tātou au si e tu sai ma tau panga te tele lo papena ona whanga solo i le tātou le foi pai tu langi lo fiong. Ia malo waftai, ia salo o leo atu se anga fui a masi i tātou sisi, ia moe mombua ne o le tau sanga wha malo, ia po se wha moe tau lia fui tono qualification o le peka. O le wha moe whai ai o i New Delhi in Kia, o tātou tau wanga o Commonwealth Weightlifting Championships, Senior and Junior. Ia le ngata lea o le Olympic Qualification mo mua lea, le tau whai atu i lea o Samoa. Ia e toa fitu tātou au tā alu, le o whiwhiria. Ia o toa fitu foi lea o le ia i le wha moe ngai tau whai na qualify mo le peka, o vai ngā le pito i runga. Ia po le au sinia fo tātou au, ia o lo o lava le experience what to mai tu langa to mo si le faina au si tau faina qualify ole au malo si foi le tato ia wai per se fia tau vanga le malo tau pulenga ya ele tu ale si no me maf ya ele faino fifo ya la ya inga tu te lo lang ya tau faia tu ia tato au ia mo foi nai pini au fo ya wata po inga samo Malova te imfen sao no lo fianga wa lo ma wa pene sao no e to fitula tato au la mse pene sao no i sofa to i po ima o panga te tasi e ha mo le lo fiang ya le tato amata mai le tu pa to matai ya le o ye to matai le la lo le ba su fitu ki kalama o le sila fi puli ya ile au panga le ba su fitu plus le o ye uniara si paya a por supa le tu pa li ia o le ono sufitu ki o kalamo paipava nevo yode ia o le au panga le fitus fulkolu ki o kalama o John Taffy o le au panga le ivas fulwomo ki o kalama o Maeu na Nai Livi ia o le selauma le lua ki o kalama o Don o Pelongi ia ma le au panga le selauma le iva ki o kalama o le kama o Sangele Mau ia o le kako au malosi ngā ngekei e le vai nga fo le o ye ka ko au o longa fo le la ko tau fa ya o lo ye ke ni ne lo fa mo inga fo i le ka injuries ya le fa mo mo ka penga mo si ka va ngo luma ya ka ko au ka lo ka penga ya o pe mo ka o ske no sola ya le fa ka waso le ma ko fa mo ku e se ku ka ko fa nga malanga le la so se fulu o July ia kasi vai a solfa bon ko foi mai ia ko ka pena fo le mo le si ka vanga le si masi ngai kwa ka vanga lo langi o le IWF Senior World Championships ia o le si fo Olympic qualifier ka wa le ia o le o se ia kwa ka vanga e wa kwa se pa ia le uma ka usanga e fa ka vanga ke le ia ka fa ia o le fa foi le o ko mo o le fa ka o le qualification o le pek so ele ko ese ke ni malo lo ka ko au ke ni o le si voi memo si fia le voi ka di malo sa mo ia o ke topa Oceania Championships o le Junior Youth mo under 23 fai mai nei e luas fulua ko o Oceania la fa penga na o mai o le ai e mau ke ele fa mo la la ka de fa se la de lima se la ka alum officials o la wai mai ya le la ka di malo ka ko so e fai si pisio ka le na ka sa Whaktailo whionga tō pepe leo e sao no e tasi le vai aso i ona tō e taliu mai lea i a monisa tamasanga. Leo whionga o le tō fitu lea la malanga le mo le tasi le vai aso i la tōa ia pe e nisi tāpenanga e sa i le nisi tūlanga mo whamoe nisi tamasanga leo whionga. Ia o lea lava, o lea wata tō wa amata mea le o fiku lea. Ia koe o maila ia koe ka pena. Ya ko vo na ke ni lo ye foi le si vai mal ka ko au o mo le la vea o lo mo i me ka injuries ya e fa mo o ko le si fa mo e le si ka va fo lo langi
ia aku go nga ke ni wala va go mo le ko mo le malo si ka nga ia wale ka go venga fo le go samo e ono fa popola ia le faino mero tato au mo tau vanga na tele pe polo e li miti pele tu langa le na to fitu fa mo le lo e fu lava i le performance e fu vol performance a ko fikule la o mo a o ko le ko fikule en fa fa popol ka ko mel ya a ko e se fa le ko ya ko e se le se ko le si vai a e fu lava performance o le si foi me ka unga vai e fu for selling ya ka ko si sila ya ko mau io in kia fa si mau e le ka go fi o pase se lava ia o se fu wa fa ko kasi ya le fo le si ka vanga le World Championships le so fai Saudi Arabia ya e fai si mau le o fa mo ya le ka mo fi fo le fai mo fi fo le sa idinga o wala fo e ka o o me o mai le va ia ga ko so ya wa ku fa kasi e mal performance al kama marking ka al ya mo le level le mau ke ka fai le way le qualification le mo ba ko ka kier fuwa ausia ya o me ile si level a lo ko ka lo ngol lang yo la vai le ya ya o le ka ke a mo ya le vai ngale a lo ko la ko fikule le ya pe ko van pe ko iva a ka mo fai ya mo me la le se pa ya le un qualification ya ka fai fo ya ka fai qualify ya le pe ko ke le arka ko au wa fa mo mo le pek fa tai lo fiong lo mani no tu langa le tu fa si le tu langa le pa fe ya o lo fa wa pela ta penanga la to lo pa penana fa mulia tine mo le fa mo na ka wa i se fa mo dia mo se tu langa pa pena ya o le la pa mo le Silvia o le ka ko training camp lo i nga o fa mo sa mo high performance a weightlifting training center le nakala lo ko le ni la sa mo ka penai o lo ye fo ma au ma fa le ngi ya ke ni a ngu ma fa e o ese lamba le si vai le mau ke o alo o ia fo le si ka mai o ye mar coaching staff o lo fa king mo per po kala me as fekas le ko lava ia so ko o le ka malo ka ko ia topa o le ka penga ka ko squad elite squad la we nga le junior youth mal senior o ke mga ko mo wa se mo melor fast food ya le training full time ke mi o lo ko for ka ko ken ya wa ko fa ka si mal va le mai fa o fai asi ko ke le ka ko ken plan nga ya o le fa mo ya ma le nga mo lunga ya mo fai ka au sia ka ko au ya me se foi ya o le ka di malo sa bo e ka lo senia ka lo ngal pasifika foi so monga e ka sa nei le mo mi se au malo si e me se ka ko ka lo lo ya foi fa mo ma ye le se snok ya ke le se sa o si le voilà ka o fai ya pe la va ka te ngalo fa na o wa fa mo alo pa te lo malo lo tu pepe ole sa ma wele I ste no sola nei alo foi mai fitti ma tato mo tu sa malanga mai fia wa ina ma la sto ma o ia po kala men nei te lo fa o ina pe po ya le pe no ka o nei ske mi o le ngi ya vai ka okay o le ala e filongia mar ka ko au lo ko le va ka si pe ya o ka pulo ia foi le anga I du mo la ko si ia o le la lo ka ko po kala ya o la fo improve la ko mo le va ma ka fo ka le dei mai so e vola va nga ia o le fo malanga fo ka vanga nei ya o le si ya va nga I o le mo fa ka si mar ka ko fa mudia ya ko ka pena pe o le singia o le au nga le mai ka ia ngo mai o ka lo mal pasifika le a Pacific Games se fai so monga o le fika pena ko mai ia la ko au e le nga ka foi la idea e au mai Australia mo sila o le ai le fa po mo le ka u mai le u mai ulai ma o kuso fi o mai fo ni ko lengi ai fi ko lengi fa ka si marka ko au ma ya a ko fo a ave kala ka ko po kala e o se me le ia ke au o la ai mo ka u fo ka ko au la e fa ka va ma ni si fo yo a ko fo ka ko ya o Australia mo sila o ya la ko le fa ma una ia fo la ko performance avec de leke le mo le la ga I duma te mama se la ina si tala sa ia foi mo le tu e me se le tu la o tato so si ma tato talo ala stu ta si so fa lo no mo are ma o me le topiti ya mai ta ia fe ina staus o fa mo dia ko la stu la o ile alo le tu pa mo
ia o te minei o lo i le tulanga na o lo atu le malosi e lo au sia fo ia le tulanga e tau mai ai e fai na tau va atu tau vanga fa va malo so atu no po le si fa mo e lu mat ia o le fa atu mo ava do fo ia le o junior si pa ia fo ia ma o ma ta pula e tau fai tu sa mala o ma Fernando Stars o nga o le fai o uni le nga qualify for mo le peka ia o nga sa tapule palanga tu tatu o malo ia le nga le fai tau hu fa mo o le peka le Tokyo so tau fai tu sa la o ia tu no lo bo ne ya no junior ia e tu e taju mai ia o tu le malo si fo te batai le ia so e alfa ta se lo tatu pola e tasi la te sito pepe famuli o le pokala me holi le talonga unga le fusa ia i talonga si singa o me o fe o ia ia fa mo bro fa nga so pe o la stura no ia a polisi mo le fsili o lo fa nga solo per tatu pokala le fu pa mai il masino a pedir me le sa fel tatu national championships o i foi la le o ilo mai ai ni si fo alo fa na le o to tono o mato camp sa lo mo le to se fulu o o kalinia o le o mato va vai foi ai e le taleni e le lumana le o ilo mai tono tato training camp e ta pena tu a wa fa mo lo sendia e foi la lo fa la lai ti o va vete le la ilo ma a tu lo tu te me pacifica o la to bo foi se va no tu la tele sa mo e fai masui ta mo pacifica ia o ki fa tai e si van fai lo fiamo la le tulanga le pena sa no le wala tono le fa yona sa o mai tang ia tam si tono le to camp le tam sanga ya o mo fa tom fa le ona ya fe mo runga tulanga tom fa te le wala e tam sanga onga e tala foi la no so sesia malu la tulu e vai fa ta ya e le fa pe foi la songa ma te songa pikia sesi ma te filia le tamatiti por tele e pito i ele talent la outstanding ai ma to va e pe fo la capia a fe o i nei coaches por la fit e va vai ta mo sanga e fa e anga ka outstanding pito to ya a mai to no squad me la le lo mai a mai foi la e tasid masina le o le ya to e fa muot to ya to sa i di majes alo tala la no to te le manu la tu ya lo fa no lo mai pe ya le si sa bo fa ya so ya o fatti va tu ya o le faina na fatir ko le e la le si sa wa ma le mo to mo la ta to ya ma lo va pena o lo ko le ni fa go fa to lo leso e vola o mo ko le va ver la fa ya to fa ya le si training session la fa sfutas to fa ya le si da le la fa lima se pa ir va ya leo ya se te mitelo malolo ya te minelo hard training ase pa ya fa bon boy mo ni ta sang le la wa tu mai mal au lai ti mai wa mata fa masan ya tu te minel tino o tu yo tino ya so yo wa tu ta tu fa bon boy ya la to si la fo ya si la la tu e se vol fa no no tu so fa ya la mai e tu to no la si yo sui mai fo inicio sui fo mang pháp thấy ya mang này si vang cái phía sau nói sầm biết sau nó ngay châu lúc này cha châu phật tận nó nó ta quậy với lực lúa là sau này là si MC ya quá ya le sẽ ai mồ sa mồ đâu phim ya o pumasan ni la tulu fai baca po ya fa pena funa emangwia ya ta po ya mai sa mo ma ya la fo mai le fa tuanga tau fai atu tatu au atu le li fa moi e uli masao e le ngata le ya tau ya lau o fa moi e mo se ai o ta po inga ta po ya tu sa mo ya manatu foi e le fa galoina foi le ya tatu pa anga fo lo lang mo nei temi le ngata le tau sanga mo vai e fa mo ya tatu malo al malo ya o le lang o malo e lo bisia le wo mo fo nei tau sanga ya o lo fa pena fo tu la mel malo la ta longa wa fa mo es ofisa ta longa ses no ya o lo ye fo lang
ia ono o tāua lo le peka lewa ia le o tātou lunga o teime lo le peka ia se fukua masina le toi pe se masina a mo lo le peka ia o malosi fo la o tātou se asno ia le whaangalo e fo ia fai paanga mana sponsors o lo whapenana la mai ia me se la matua o lo whapenana ang suwa mai pema tu mai ia alu mo whanau ni ia mai fai le tātou taleni matalo ia wase ai Samoa ya se tu na mari nga fa Maro paptai beka menatu ia wa family ina lo to mai mo lo to sila fa tatano ngai pe ni sa noi la na fioma tu se fa ma na mai ni so ta penanga ma fa mo la masi il ta to au si sa mo le na ba ya so lo mo mo tu menu te le na ba ngalo to le yan so lo to ona ne ngana sa be ni ta fianga fa so i